Sasa rega n'ubundi kugira ngo umuntu yumve suko usakuza kuko ubwo mba mbizi mwabyumvise dutangiye mu 1996 kwiruka ku mazi ku beach ku mucanga merutse kubona umuntu abonye umukobwa ari kwiruka ku beach aravuga ngo dore beach iri kwiruka ku beach birancanga ndavuga ati se buri mucanga uri kwiruka ku mucanga ku mazi dutangire hano umwana ari gitabo yabonye cyanditseho Jumanji ari naryo zina rya filime agikurayo aza mu rugo ruri hakurino ndagira ngo kurikire. What? Iki? Mani hari icyo nzanye ngwino nawe urebeho umwana. Jumanji. Ni Jumanji? Tugitabo cyanditseho Jumanji. Who plays board games? Kitabo ni nyabaki? Mwana kuri gitabo atoragwe cyanditseho Jumanji agishyira hano. Mwana muto. Hanyisha za hano. Aza kwikina video game. Nuko dutangiye filime yacu. Kiraho. Ko yagakinye video game. Uko yagakinnye akanda cya gitabo barakwereka umwana aryamye n'injoro yaryamye iruhande rw'igitabo hari urumuri rwatangiye kumuza iruhande ku mwana yakaryamye hari urumuri rwatangiye kuza mu cyumba cye rurongera rucaho yumva ingoma Nyagasani umwana arabyuka mva ingoma hey Mwana sano biramucangazana cya gitabo nituriho hano hari undi mwana uri gukina game ataka kubita bangura ari gukina game telefone message nayibonye uratsinze bonye message hari kumwandikira ati dure kuri yanzu y'umuntu umeze nk'utuzuye mu minota 20. Is this sense of national exceptionalism? Sasa kuri disi uyu mwana n'umuhanga niba abantu usanga biga ari abahanga hari uwo mwandikiye mu ishuri ambwira ati nkorera devoir akagira kumukora devoir kumbe tuvuye kuri abo babiri hano hari indi karashika mu gitondo mbere kujya kwigira ikwirya amaserifi meze nka mukadafu iri kwirya amaserifi irabanza igira gakawa gutya iyi serifi iraza neza niwe uririmba ngo bari mu maserifi arabanza arya gafoto icyayi kiri iruhande mbere kujya kwiga abandi bana bari kujya kwiga ko kari mu maserifi karaho Pega byiza reka gafoto manzi ngashyire kuri Instagram kumbe karashika sha reka mbahereze tu yo mwana Fridge? Why are you wearing a raincoat? What do you mean? Kuki wambaye ikote ry'imvura? Not raining. Oh. Well, it might. I mean, you never know what's going on. Mani wabona imvura ibuze kugwa ntago wamenye. Byiza ugiye uza umuntu akaba yanagufasha kwiga muri weekend imva weekend simari. Mwana bampaye lift icyuki. That's actually better for me, scheduling wise too. Mani ngwino bagwe lift yanjye ntago nzaracyari kare. Refrigerator? Sorry. Samwita frigo. Ubundi bamwita fridge. Cyangwa refrigerator. Whatever. Ciao. Intangiriro. Your entire child. Kwindura inyuma. What'd you say? Zangukisha. Nothing, sir. Ntacyo nyakuba. This world swallows up kids like you. Kuko iyi sigimira abana bato nkamwe. Umusaza. Atijya witondera mu gihe uzenguruka ni wanje. Isi ubona imira abana bato nkamwe muhuzagurika. Isi imira abantu iterero. Ntukabivuze niko mbikubwiye. Umusaza caho. Asubira mu kavumo ke bavuze ngo bahure ku nzu y'umugabo umeze nk'utuzuye. Over 2 hours since I've posted and he hasn't commented. Na posting ifoto kuri Instagram ariko hashize amasaha 2 sheri ntago arakomanta. Abandi bari mu kizamu yari gucata. Thank you, and it's not like I post all the time, just enough to stay relevant. But ibazo ari kusheri ngiye ni gute posting ntashyiraga comment ntanshyiraho na karayike mwari mari inyuma. Hi. Bite. Hi. Bite. Bethany, did you just make a call during the quiz? Bethany uri guhamagara turi mu kizamini. my quiz already. Je narangije. Okay, well, have you noticed that... so amenye ko bagenzi be batararangiza. So? No niki. I'm sorry, let me back up. Reka nsubiremo. You're aware there are other people in the world. Waba uzi ko muri isi harimo abandi bantu bakaguryo. Urarangiza kwiga ugasakuriza abandi nkaho utuye ku isi ye wenyine ntago ubona ko abandi barimo. Ujye kwitaba kwa diregiteri baguha igihano. Ubwo kumenyera mu ishuri ukitaba telefone ujye kwa diregiteri. Nakubwiye abana b'iminsi ibibazo bagira bitangaje. Ngo afite ikibazo ngo cyo kwashyize ifoto sheri nta komante. Ntashireho na karayike. Icyo nacyo ngo ni ikibazo buriye. Throwing, so partner up and grab a football. Sasa mugiye gukora buri muntu areba umwunganizi we yizirike. No, I'm good. Listen this. Okay.
You have to participate just like nawe everybody. ugomba gukora imyitozo nk'abandi. Otherwise, why are you even here? Marita, It's a requirement. naje hano uko mwabinsabye. Pointless. Gym class is not going to get me into. Kujya mu myitozo ntacyo bizamfasha. Don't understand the obsession with throwing the ball into a hoop and oh, touchdown, 5 points. Okay. Amanota 5 yakwiyongera ukoze siporo. First of all, it's physical activity, which is good for you. Ubu usibye n'amanota no gukora siporo ni byiza ku mubiri wawe. If you try it. Gerageza ukore siporo. N'akana kitwa Marita ko kaba gashaka kwiga nawe gashaka siporo. That's what we're doing here. Fun. Ntabwo twaje kwishimisha ku ishuri. We are supposed to be learning things. Hano twagombye kuba twiga ibintu bidufitiye akamaro. Sasa uyu mwana we ikintu cyitwa amasomo ntukimubwire. Twagombye kuba turi gukora ibintu bidufitiye akamaro. In this life, and I personally don't want to waste it on being like a gym teacher. Njye ntabwo nshaka kuzamura ubuzima bwanjye nanjye nkaba umwarimu nkawe wikoresha siporo. Ndashaka kwiga ibintu bimfitiye akamaro. Sure did. Babarira. Best attention. Umva urumbwiye nabi ujye kwa diregiteri kubwira umwarimu ukoresha siporo. Badass. Che. Gilpin! Have a seat, Spencer. Spencer ngwino wicare. That fueled the spreading wildfire. Yatangiye kumusomera devoir yakoreye kino kigo gikicaye hano. Sound familiar, Mr. Ayo magambo urumva yazi nyakwa Giprin. It does not. It's the last sentence of Anthony's paper on westward expansion. Umva muri examen twari twahaye umusore ibyo nibyo yasubije muri wo mwaka. Westward expansion from last year. Kandi nawe nibyo wasubije umwaka ushize mu byo twari twakubajije. That's interesting. Biratangaje. Is it? Bivuze ngo byagaragaye ko yamukopeje yamukoreye ibintu nawe yari yarigeze kubisubiza umwaka ushize. Aha, babazanye n'abakwiye ibihano byose. Look, Reba, I'm sorry. babarire mwana. Fun group. Groupe ntabwo ishimishije. Two. Murakaza neza mu gihano. Yego Spencer. Spencer. I just want to say that I'm sorry. Mbabarire diregiteri. Thank you. Principal Bentley, all I did was make one. Bethany, please. You're all Icyo nikorewe ceceka. it is. Kariganya cyo nakoze ni ukwiganira n'umuntu kuri telefone rimwe. Hano bakoze amahano. Into a new computer center. But Hano hano tugiye kwashyira we cleaned out aho all the muzajya mwigira computer. on for the recycling plant Bino binyamakuru byose mugiye kubikura hano. before they go. It seems all the staples. Bino binyamakuru byose kandi bigiye byuzuyemo bwa grafeze mubanze mukuremo mwitunze gukuramo bwa grafeze bwinshi kuri biravuna. Gutwara umwanya. That's fair. So I suggest you get started. Ndakeka mwatangira. Choose your weapons. Hano buri umwe ahitemo intwaro imufasha gukuramo grafeze batangiye akazi. Babafungiranye. No mu rugo barazikora. Sasa iyo ukure bano ku ishuri. Hari icyo yakwe Imana iki n'igiki. I don't know. Sinzi. Gakurayo. Ndagira ngo ukurikire filime. Nimba yibuka akantu twatangiye umwana atoragura igitabo cya Jumanji agafata akantu agaseseka muri cyuma kimeze nk'iki. Baje kugicomeka kuri televiziyo. Ndagira ngo ukurikire filime mani twikinire video game. Uyu nguyu nawe akunda Spencer akunda video game. A game for those who seek to find Ati ni umukino abantu bashaka kubona behind. uburyo bwo kuba wabona inzira iri inyuma y'isi. Ati murakaza neza muri Jumanji. Niwo mukino. Staples. Mani muze dukore umva imirishyo. Ko bagakinnye umva ingoma. Umva ingoma. Umva ingoma. Ko bagakinnye umva ingoma. Ibyuma bitangira guturika. Yagasani. Muzakina n'isi. Abantu kuba gatangiye gukina umva imirishyo. Katurore. Atangira gushonga. Atangira gushonga ajya imbere. None bagenzi be barareba. Arashonga. Arashonga yinjira muri kakuma bacanye. Yagasani. Parikaryo. Haparitse ije yawe. Abaje hano ni abana ariko haparitse ije yirije ya rero nindi. Baje ari abana hano haparitse ije ya. Bisanze mu ishyamba uyu. Bamanutse. Umwe mu bamanutse ageze hano yabaye ije ya. Nindi. Guys. Basore. Guys. Basore. Sound like this. Birabacanga. Stupid ass. Gatafari. Who are you? Urinde. Who are you? Wese abgurinde. Kandi barazanye ariko bageze hano bahindutse urinde. Karani kande se. Who are you guys? Muri bande. Okay, what the hell? Kanyaro ndi wamugwiriye kandi. Oh my God! Get over Hana it! ya. Totally stealing up! What's wrong with my voice? Get off of me! Where am I? Die. No! Vaho wakigwaryo haruje hano undi. What the hell? Ndi fridge orinde. I'm Spencer. Genda Spencer. Rwa ruzingo rwo mu kigo. What is going on? Mani bici bijyabe. I think Ndakeka we're in the game. turi mu mukino. What are you talking about? Uravuga ibiki? How? I don't know how. Sinzi gute ariko. We got like sucked into the game.
bisa nkaho twisanze muri wa mukino twakinaga Stars that we chose. So ndetse twese twagiye duhinduka babakinnyi twahisemo. Wibuke kugira ukina uriya mukino buri muntu yahitagamo umuntu agomba kwitwa, twabaye babakinnyi. but yet I look and sound like Dr. Smolder Bravestone. Niyo mpamvu ugiye muri kano kanya nkeka ko wa mukinnyi nahisemo nari ngiye gukinira ari we Smolder Bravestone ari we nahindutse. Always said she'd kill me if I ever got attacked. Mama wanjye nabona zino tataranyica bose bafite tatu. 1, 2. Nanjye mfite tatu. Bose bafite tatu eshatu. Sometimes. Wait a second. Where's my phone? Telefone yanjye iri he posting? Why am I wearing this outfit in a ubundi kuki nambaye buno bugenda butangwiriye mu ishyamba bose bisanze buri umwe angana na wa muntu yahisemo. I look like a living garden gnome. Where is my phone? Telefone yanjye iri he? different people's bodies. Wakigorye wambaye umubiri w'undi muntu. Like the most pressing concern at this moment. Oh, really? You don't think this would be a good moment to make a phone call or wakiraho dore inyuma y'imvubu. Imvubu ivayo. Nyagasani bano bareba. Iramumira. Nyagasani ishyamba bisanzemo. Jejeje ishyamba siryeru. You better get in there and go save her. I'm not getting in there. You get aricyo mumvishe parika gutyo yanzovu umwe yari iri yarongera yisanga hano. Ni umukobwa yandutse umugabo. Ni Bethany. Are you okay? Neze neza. That was so intense. Basore bato bazamvu busaje biramuriye mu kanya yongera yisanga mu kirere guturukayo. Bimeze bite katurore abana bacisheno. Welcome to Jumanji. Welcome to Jumanji. Dr. Bravestone mwinjira imiryango irifungura. In you go. Mwinjira tugende. Waje bamagara Dr. Bravestone mwinjire tugende. Bimeze bite abana barinjira. Katurori bacaho. Dr. Bravestone, famed archaeologist and international explorer. umugabo muhanga cyane wagiye uvumbura ibintu hirya no hino ku isi. Nishimiye kuba turi kumwe. Seatbelt. I can't tell you what an honor it is to finally meet you. And I'm not embarrassed to say you're even more dashing in person. Thanks. Atangiye kumurata hano gafite ibigwi. Billingsley at your service. Ruby Roundhouse, killer of men. Welcome to... Right. Sawa. Dr. Bravestone. Dr. Bravestone. Writing to you regarding the desperate situation in Jumanji. Ati tukwandikira urwandiko tugira ngo tukubwire situation mbi cyane iri kubera muri Jumanji. Ndagira ngo umve amagambo. Muri Jumanji hari ikihe kibazo? Ni urwandiko yandikiwe. Ngo Dr. Bravestone muri Jumanji hari ikibazo. We need your help at once. Cyane fasha bwawe. Guys, what's happening? None se nibiki biri kuba ari gusoma urwandiko rwo bahise bibona nanone. What the hell is going on? I think it's a cutscene. A lot of games have them. It's like a little movie to tell you the backstory. Ati ibintu tugiye kora muri kano kanya muri uyu mukino wacu ni kwa kundi sene hari ahantu ibigeze sene bakayikata bagatangira kukwibutsa ibyahahise uko byagenze. Sasa reka bakwereke iri shyamba bisanzemo ngo riri mu kaye kangaratete. Ibi bagiye kukwerekana ibyo kukwibutsa uko byagenze. Wumve. My name is Nigel Billingsley, Jumanji field guide. Ati ngiye muri kubona ni ngiye mu guide wo muri Jumanji n'utemberezamo abantu. I was hired by your former partner, now nemesis, Professor Russell Van Pelt to lead. Ati icyo gihe nari mfite umwunganizi wanjye ariko ubu basigaye ari umwanzi Russell Van Pelt. Icyo gihe niwe twakoranaga. Lead a fateful expedition. You see, Professor Van Pelt had Wati umuprofeseri bitaga Van Pelt nanone come in search of the fabled Jaguar Shrine. Ati uwo mugabo icyo yaraje gukora nta kindi cyari kimuzanye, yaraje gushaka umukufe ngo wari uri mu cyangwa se icyo twakwita ibuye ry'agaciro ryari riri mu gishushanyo cya Jaguar. Resting place of the sacred jewel of Jumanji. Ati kandi nanone iryo buye yaraje gushaka ry'agaciro niryo buye ribitsa amabanga cyangwa se niryo buye rikomeye cyane muri. Uwo mugabo nyuma yo kumara igihe kinini cyane bitaga Van Pelt azengurukira ishyamba yaje kwizera ko yaje kuvumbura ahantu iryo buye ryari riri. Have I finally found it? Ndakeka ndaribonye. Hahoze ari ahanyamugisha ari ahantu heza haje guhinduka ikibi kuva umugabo iryo buye yarifata. I begged him to put it back, but once he had it in his grasp, he could never let it go. Nagerageje kuba nareba ko iryo buye yari afite mu ntoki ze twarisubizaho twarikuye tukongera tukarimanika, ariko umugabo igihe yari arifite mu ntoki ze yumvaga atarirekura. Nta gisambo kiruka. Ibuye ararimwiba ni wa mugide aryiba Van Pelt rifatire ribuye.
bararimwa kandi bihara bari kurihiga. Associates, you must use your complementary skills to return the jewel to the Jaguar's eye. Ati ugomba gukora uko ushoboye gakoresha n'ubumenyi bwawe n'ubuhanga bwawe iryo buye ry'agaciro karisubiza muri cya gishushanyo cya Jaguar. The fate of Jumanji is in your hands. Atazaza Jumanji ari mu biganza byawe. Oh, and remember, the goal for you, I'll recite in verse. Bane, niba mwakire map. And find the missing piece. Iyo ni map iri bafashe kuba mwabona aho mujya ariko manze mushaka igice kibura kuri iyo karita. Statue? Bashake missing piece yiriya map wabahaye. Katurori. Mukaburangisha chaho. There. Bane karo kabike. No. Dance. You're the only one with a backpack, Niwe right? ufite igikapu wanashyiramo. Okay, so what? We have a map, so now we're supposed to go and... Dufite map none turajyayo. Ntago tubizi. We return the jewel to the Jaguar statue, and then we go home. No problem. Umva nta kibazo kirimo biroroshye. None turi mu maboko meza n'imbuhazi. Kureba ku ikarita yaracitse. Oh my god, that must be what we're looking for, the missing piece of the map. Wibuke yatubwiye ngo dushake missing piece of map. Dushake cya gishe cy'ikarita cyabuze, sibyo? Icyo twagombye kuba turi gushaka. What do you mean there's nothing there? It's a map, just like I said. Birasa nkaho iyi map nta kintu kiyiriho. Doreba iyi map nta kintu kiriho. Runo urukobwa rwahindutse urugabo. What's that? The study of maps. It was one of Professor Oberon's skills. Yes, that's right. Oh, so you can't see this. Oberon, wibuke ko ari cyo kintu batubwiye mu buhanga ufite ngo nukureba ku makarita no kuyashushanya. Access our... Baramuhereza. Uyu kwikora ku mutima hari byazamutse mu kirere. Imbaraga ze nyinshi harimo kuba atagira ubwoba. You just do. Strengths. Fearless. Kutagira ubwoba. Climbing. Kurira. Speed. Umuvuduko. Flying. Ukoresha akantu kameze nka tumwe bamanika imyenda kukarwanisha. Izo ni imbaraga ze zimuranga. You doing? What just happened? Bingende cyo bitagukaye kimara gusoma imbaraga ze ngo ntabwo bagira afite umuvuduko yisemera nkaho kuko abigize. Intege nke zanjye nta ntege nyagira. How'd you do that? Bikoze gute? List. Kugira ngo ibyo bibone. Nikubise hano ku mutima mpita mbibona. Gukoraho nawe. Icyazi karate, tai chi, aikido, kubyina rwana. Uyu mukobwa nirwanya aho yisanze agakobwa yambariye umubiri kararwana. Cartography. What does that even mean? Wundi bino bisobanuye. Fossils, I think. That's kind of cool. Says the girl. Sasinguye Oberon yagarutse nk'umuhanga cyane byo gushanya amakarita, byo kumenya ahantu mwerekeje, uyu kureba ibyerekeranye na zoology. This guy. Weakness? Intege nke. Yes. Harimo cake. Cake is my weakness. Intege nke harimo kuba afite speed and strength. Huh. Strength is my weakness. Bivuze ngo kugira imbaraga ni intege nke zanjye. How is strength my weakness? Gute imbaraga z'intege nke zanjye bivuze ngo nta mbaraga agira nyine. Speed. Aho yisanze nta mbaraga agira nyine. Ibazaho imbaraga ziba ari intege nke zawe nyine izo mbaraga ntazo ufite. Misiri turitse hakurya ivuye. Nyuma yabo. Baje. Nyuma yabo. Hari abamotari bamarutse muri ishyamba ritwa Van Party. Ari gushaka iyo karita nako ryabuye ry'agaciro bafite. Ryabuye bafite kureba inyuma bagenzi bamusize. Uyu we mu mbaraga afite. Batwe ko ari mu muvuduko. Sasa shaka karita ni benshi. Iri shyamba riri mu byago. Ndapfuye. Aho bari baje bari bazikari imikino. Nta mikino ihari. Hano wanahapfira. Barashaka ikarita. Sasa ingwe kureba umuvuduko ni. Ondo harimo cyose arabizi Nyagasani. Iki giparikisha inda. Utarava ya Kigonge. Utarava ya Kigonge umukobwa vayo. Aturare. Umukobwa vayo nirwanyi. Kick. Yaje nk'indwanyi. Nyagasani uyu ni nge cyangwa uyu mukobwa yari inkoko aho twaturutse ku kigo cy'amashuri yitwaga Marita akunda kwiga ibintu bya siporo n'ubimubwire ariko yisanze hano akubita. What? Inside your backpack, you have my weapons. Mani mu gikapu cyawe ufitemo intwaro zanjye z'impereza. Motari baje. Igikapu ngo kirimo intwaro ze ntazi n'izo arizo. Akuramo. Yes, boomerang. Akari ka boomerang. Go do with it. Bambwiye ngo boomerang ni kimwe mu ntwaro zanjye nzi gukoresha cyane. Nyine kora akazi gikoresha. Shara hasi. Motari baza ari bane. Aragatera. Karazenguruka. Nice work. Mane nukurakoze. Tugende wakigwa ryiwe. Bacaho. Motari barabakurikira. Turore. Motari bavayo. Abometse. Ibane. Mwishyamba. Jumanji. Yagakoni yateye karaje kabanyuramo bose karabica. Nyagasani we. Agakoni yari yohereje karaje bose karabakubita karabarangiza uko ari bane. I want those guys. Hey! Sasu.
go now. Get on my back. But I would rather die. Jump on my back. Namanira mu gikapu cyanjye wabona hari ikintu kirimo. Arangije aramuheka. Aramuheka tugende. Yabonye nabo bafite gafite umugozi mwinshi cyane. Dore bana baracyari mu nzira bagenda. Sasa. Kugera hano bagera hisirangirira. Ayisirangirira. Aho u Rwanda ruherera. Kandi nyuma hari amasasu. Bageze aho u Rwanda rurangirira. Tururi. Bari dusimbuke wasaze. Anything else right now but that? Ntago nasimbuka. Abwa mbere acaho kugira ngo ngenda skwe. Nzicwe n'uruzi. Azenguruka. Tijo. Shaka. I think I'm having a coronary. I'm having difficulty breathing. Baviyemo hakurino. Humiliating moment of my life. Don't you do that again. I took an Man, ntuzongere gukora biriya bintu wakoze. Isanze hano. Kumbe hano. They got me. Ndakeka narashwe. Oh no. Oya. Martha? Marita yarashwe. Ayita Marita ararashwe. Wait, what just happened to her? Bari munyana cyabiti. Did she die? Amugwaho. Umuntu ari gupfa gaturuka mu kirere. You okay? Bize neza. Konye kure ukabako. Hasigaye utatu ebyiri. You have 3 lives, guys. These little tattoos on our arms. Jesus, would you look at the size of that thing? Mani karo kabako nakanya. You were saying? It's our life count. Bethany got eaten by a hippo, so now she only has 2 lives. Ati ikigaragara hakunino twahawe zino tatu twari dufite buno bukoni butatu buri ku kaboko ni ubugaragaza ubuzima dufite muri uyu mukino. Bivuze ngo Marita uwa mbere Marita nakuriya wa mbere Obron yariwe n'imvubu tatu zare 3 ku kaboko dukoni twari dutatu tuba tubiri. Uyu nawe barashimukanya gapfa asigaranye udukoni tubiri. Wait. On the other side of this mountain. Maybe that's the bazaar. Birasa ngo hari ahandi hantu twajya hasa nk'ahari n'abantu. I gotta take a peek first. I've been dreading this all day, but so do I. Can I come with you and you show me how it's done? I may need your help. Yeah, sure, yeah. I'll be... Muri insane. Hakuno mu ishyamba kumbe abandi bari kubashaka. Bafite intwara abasirikare ni benshi barashaka rya mukufe kara kabuye kagaciro. Katorori. Van part ari hano. Ibintu usigaye kontrolera inyamaswa zose zo muri iri shyamba. Buri kinyabuzima cyose ndetse na buri muntu wese ahiga mu bantu. Mu bahige. Find them. Mu bashake. N'ibijyanye bijya kubahiga. Inyamaswa zose every creatures buri kinyabuzima cyose buri kiremwa kiri muri iri shyamba kibahige. Ndetse n'aba bantu bari hano. Stop talking. Okay, sure. Can I borrow your jacket? Yeah, sure. Wanishe kote mwakire bose n'abakobwa bano babiri. At school. I did that once. They sent me to the office. Of course. Baje kuno bari kugenda baganira. Some skin. It's like bisanze mu ishyamba ry'abandi kandi icyo tumaze kubona buriya bukoni butatu buri ku maboko yabo busobanuye ubuzima bafite muri iri shyamba. Uko upfuye agakoni kavaho kazuka kandi kakavaho kazuka butatu bushira nabo bapfa. Wait a minute. I don't hate you. You don't? Ntago nkwanga. Oya. I just think you live in like the hot popular girl bubble, you know, where everybody either treats you like a princess or like an Avayo! Aramusunika! Aramwica. Spencer! You killed him! Uramwishe. Chill out. Mutuze. He'll be back. Aragaruka mbego ko yaragarutse parikano. Kimwangirije ubuzima. Hano bafite ubuzima butatu unawe asigaranye bubiri. Do. Apfuye gatatu yahita apfa burundu. Don't call me a dumbass. Tuzongera kunyita ikigoryi cy'akabuno. Push me. Ntuzongere no kunsunika wa kigoryi. Spencer? Wanwara iki Spencer? Push you back. Nanjye nagusunika. Karamusunika ni wagusunika urutare ndapfuye. Urushi ndapfuye. Bagisubwe. Gaparika muri muveza ndapfuye. Yewe. Smack me. Manongo ise. Smack me. Yarango ise. Fridge. No. Ndagukubita fridge. Yeah. Tujya mu ngome. Gatera rakwepa. Kagiye kugwera agafata. Agakurayo. Enough. Birahagije. We can't. Wari ukurenza na kera n'ubu aracyakurenza. Nimba uri kureba iyi movie wari uzi ko nari nkurenze style. None se nkubeshyi. Hey, hambwa ihiga ingwe. Bashaka kuri no mu isoko.
katurore hafi aho agasoko gahari binjiyemo barashaka ikindi gice cy'ikarita kibura binjira mu isoko Spencer na bagenzi be Looking for the missing piece of the map. turakora ikintu turi gushaka igice cyabuze cyo ku ikarita I just think we look around, we scope the place out, but most importantly, guys, be discreet. icy'ingenzi tugomba gukora ni ukwiyoberanya tukagenda bucece ibituzi ni desa mani njye ndashonje reka njye kurya ararya byose bimeze sawa araturika kurya keke umugabo yaraturitse yariye keke araturika intege nke zabo ntabwo wemerewe gukora icyo kintu kiri mu ntege nke zawe karagaruka yasigaranye ubuzima bumwe tu yapfuye Like I said, it's important to be discreet. Dr. Braveston, Jiza kuri hano. Turagukeneye. Thanks. Jiza urakoze. Good to be here. Ask about the missing piece. Tumaze ibyerekeranye na cya gice cyabuze. Hey, I'm Bethany. Nitwa Bethany. Professor Shelley. Nako Professor. Something. Sherry n'ikindi kizina nibuka. Sherry and something. Ntabwo wibuka ko n'izina bamwise ry'ubudokiteri kari Sherry O'Brien. Ngo nitwa Sherry n'ikindi kizina muri karagatibo. You're in a casket. Trust one another and never blink. Icyo mugomba gukora ni ukwizerana hagati yanyu kandi ntihagire uhumbya. Nawe uri kureba iyi filime ntuhumbye. Good luck, mighty hero. Ati wifurije amahirwe ntwari ikomeye. Said it several times. Warwane buri gihe kumubwira ngo Jumanji mukeneye ibyo bivuze kenshi vana ugenda. Icyo mugiye gukora mwizera nicyo mukeneye kiri muri karagatebo. Thinking there's a Urakeka ari miki? snake in there. Wabona harimo nk'inzoka sibyo? Yep. Yego. Sounds like a Bravestone thing to me. Fungura. Fungura ava inzoka. Arongera arafunga. It's a black mamba. Ni black mamba. Inzoka y'umukara bya biyoka binini bya mamba. A mouth and extremities followed by a fever, foaming at the mouth and attacks. Uyatangira kubabwira ibyerekeranye n'iyo nzoka bumara bwayo. How do I know that? Ubundi ibi byose mbizi gute? Sasa uyu nguyu mu mbaraga ze nyinshi arimo kuba ari zoologist. Ba bantu babazi by'inyamaswa ari abahanga cyane mu by'inyamaswa. Ari kuvuga ibintu by'inyamaswa kuva inyamaswa urayizara yimanutse ukima wowe buzima imara iki akibaza no kuntu abizi kandi ni umuswa mu ishuri ubusanzwe. Right. At camp they used to tell us if you see a rattlesnake, don't move. I think someone has to make direct eye contact. Ubura mwana byatubwiraga ati arahumbya yaje kivuye kugera hano imbere y'umukobwa yarayifata yarayifata igiye kumurya uruyoka runini shawo. You gotta defang it. I gotta what? Yavayo. You gotta pull his mouth back from the blind spot to disorient it. But you gotta be very careful with the venom gland. Reba hano iruhande wa muginga kandi ntuhumbye ayikura iryinyo ayikura n'irindi ni umuhanga byerekana zoologist ayikura amenyo. I guess it wasn't a staring contest. Trust each other and never blink. Icyo twagomba gukora ni ukwizera ntagire uhumbya. You trusted me and I defanged the snake. I did it. I did that. Nabikoze bamuza kas agira igikabyara abantu bakora akantu gato bagakabya. Hari natwe tuba twarakoze ibitendo kuva kera ariko gasanga nitubivuga. Hari ibyo mvuze n'ukuri. Ako kanya ariko bahise babona. Kumbe munsi y'inzoka arakari karimo. None se mbabeshye ntago nababeshye. Arako basanzemo. Like a piece of a map. Rasa Missing piece is an elephant? cyo ntago ari igice cy'ikarita ahubwo ni igice cy'inzovu. Something written on the wrapping paper. Hari cyanditse ku rupapuro. When you see me, nimumbona begin the climb. Mutangire mwurire. Begin the climb. Tangire twurire. When you see an elephant? Ibyo bisobanuye iki? Defang the snake. Karisetsa kisha inzoka. Ntago kabyiyumvisha nkoza akazi. Kugera mu isoko hari igisiga cyababonye. Abagabo baje twagiye mwana. Twagiye ngabo. Katurore baratangira. Ababonye. Bababonye. Batangiraho mu isoko hagati. Abagabo byaje. Shaka iryo buye kugera muritse. I have to warn you. Ndagwa gasopo. I think I'm a very strong puncher. Ngubiti ngubizadanje gutera wapi? Uppercut. Imwe yo hejuru izamura uppercut. Gasani we. Nakubwiye ya Jean arenze. Uretse. Depoza hasi. Tera wapi? Byaryoshye. Bagisi. Kigwera uruzingo. Hello, doctor. Bite doctor. Been a long time. Harashize igihe.
ntamuzi. I believe you have something that belongs to me. Ndakeka mufite ikintu cyanjye. We just want to go home. Turashaka kujya mu rugo twebwe. Bakira warazi ibyotsi bagiye kubarasa. Warazi ibyotsi mu nkurikiri arabacikisha. Rubana nzemo ibyotsi arabacikisha muze tugende. Katururi arabacikisha. Bano baje. Twagiye fungura ko ntubacikishe ntabwo bamuzi afunguramo hano manuke Katururi abagabo baje n'imbunda barashaka ryabuye ry'agaciro ririya buye nanone iri shyamba ririkeneye niryo rituma iri shyamba rigira amahoro uyavayo Follow me and do exactly as I say. Munkurikira mukora ibyo mbabwiye. I am so stoked you are here. You have no idea. You are? Jana nabwira mwegame imyambi ivaye aho bari kunyura ntago ari shyashya. Let's keep moving. Komeze tugende. Watch your step in here. Murebe intambwe zanyu hano ahingutse nanone mu ishyamba. Baracyari muri Jumanji. Baje akorina. Margaritas. Ubwoko bw'inzoga ni cocktail yitwa margarita. Get shot down by a couple of orangutans and fighter jets. So maybe not that great at it. Anyway, cheers. Cheers mwana bahereza margarita. Cocktail bisindire n'ubundi nta kurama kudapfa. All before? Neither. You know what? What the hell? Well, hi 'em. Tumwemo. Bikunywa inzoga mu kigo bukara inkoko n'uyu yari inkoko barayicira inzoga ntago bayishoboye. Yari umwana witonda mu kigo ukunda kwiga Marita. N'uyu nguyu Spencer man inzoga iraryoshye kumbe ntago bajya man inyonyi turano barahaguma. Parish's house, I'm just living in it. So Alex, tell me. Alex, how long have you been in the game? Uyu mukino umazemo iki? Hey, time is kind of funny here, but a few months at least. A few months? What? Yeah. Atano amaze igihe kingana iki cyo kuba amaze nk'amezi make. Amezi make bano bagiramo ubwoba. Vuze ngo baje bazi ko bashobora gutaha ariko abari abahamaze amezi. My hot air balloon wouldn't even take off. And then there was the whole plane thing I mentioned. And once I got down to my last... Nagerageza kuva hano ngafata indege ngo nguruke ntahe bikanga paka nsigaranye ubuzima bumwe nongera gutinya gugerageza gutaha. Nsigaranye ubuzima bumwe. Zero way to deal with. Now you can't kill a black... Nagize ubwo ati buno buzima buramutse bwanze bwa nyuma nabwo bakabuntwara ntahita mpfa burundu. Alex, we can help each other. Dushobora gufatanya Alex. Long time, you know the game, and between us, we have a lot of strengths. Yeah. Turabona twese twafatanije intege ni nyinshi dushobora gufashanya tukavana. I don't know, bro. Sinzi musaza. Yeah, I've messed up one more time. I'm toast. Man, ngiye nsigaranye ubuzima bumwe sinzi nshobora gupfa nkagenda ngiye abandi basigaranye bubiri. I don't want to die in Jumanji. Ntago nshaka gupfira muri Jumanji. Together, we do that, we can win. I know we can. Dufatanije twese ndabizi twabishobora. Oh my God. You want to drink that margarita? Man, izana indi margarita twinywere wana. Good margarita. Bavayo banasinze barigeze kureba ko babona inzira bakura hakurino. Aho yagiye abigeragereza ngo yajyaga kura indege yagenda bakayirasa. Azana. It is. Transportation shed. Hano ni he harani wari za transport ubwoko bwinshi bwa transport bwa gukura hano. The canyon and get to the Jaguar statue. Atari hari ikinyabiziga dushobora kuba twafata kajugujugu cyangwa twafata ikindi kinyabiziga cyadukura hano kikatujyana kuri Jaguar statue. Cyangwa se cyagiye statue cya Jaguar. Ari cyo bagomba gushyira muri ryabuye. Nibashyiramo iryo buye biraza kubafasha kuba bavana. Barabigenza bati Katururi. What are you talking about? No, I ain't drunk. He is drunk. Man, wasinze nago nasinze. Margaritas. Nangwe ka margaritas. Full size. Whatever. Man, We get past these guards. Kasinze. I just waited till they left. How long did that take? 3 weeks. Oh, we gonna die. Okay. So, MB. Maybe there's another door somewhere, but we gotta distract. Arnya yakora undi muryango ariko none tugomba kubanza tukarangaza bari abagabo. Distracting guys is like the main... Je kurangaza abasore niko kazi nsanzwe nkora. Nibuka mu kigo yari inyasito. Yarangazaga abahungu. They have the toolkit. Man, nimba warangaza abagabo umenye wibagiye ibikoresho byawe byabarangazaga. Umukobwa wasigaranye nuri. Guys, and hold their attention while we sneak in. Umva, wewe uragenda urangaza bari abagabo mu gihe twe turi gucinya umva ngiye kurangaza abasore ntabyo nza. Hey. Girl, but right now we don't have a better idea. Man, wamwigisha ibiki? Akanyobwa bamwigisha umukobwa bigisha ntagafata. Yewe. Man, tugende. Wait!
buretse atarareba yuburitse ariko I have to tell you about umutwe abatangira makora twabwe yaje nk'indwanyi bani muze muri ukuntu ashota udutafari yes queen intebe tabafana hariya bagisi fusha destroying them. bana ari kubarimbura mwana vayu yaza gutabara waje gutabara bona Rwanda nka jetiri kazi mwana ndabona mani tuvera tugende mani ratanyambira girlfriend we Yeah, give me a hug, girlfriend. nanye nyambira girlfriend uyaramwiyaka sasa rukuna aba baby buri abitana girlfriend mwana yaje nyina ashaka guprofitira mu kavuyo baramukatira We got to fly, man. mani tuguruke tuvana I can't do it. je nago nabikora Okay, I told you I'm not a good pilot. ntago nzi gutwara indege neza Maybe we should take the school bus. dutware no bisi I'll run no motorcycles with no damn umva abagabo baje kuri moto zihuta cyane ntago twagenda muri bisi ngo tubase kajugujugu caw barayoherereza squat wow ari cyaje gihungabanya biriya biba byikaraga hejuru genze gute mani indege yacu barayikomye ibura balance mu kirere ibura uburinganire manura ityo batururi batarajya kure kandi bagomba kugera amanuka gutyo Rwana nayo pilot Rwana nayo biranga ariko sinzi Rwana n'indege batururi wagiye mwana Rwana nayo What? It controls a plane up there. mani kiraji karaga indege ngigatuma igira balance How we go up and down? ari akantu gacitseho bisaba umuntu wagenda akagafatanya cyase bakajya gusudirisha batururi You guys. Sorry. That can't be good. There's no way that's good news. Mani ibintu nagarama kumbe ari ibyakurikiye indege bize Rhinoceros zakurikiye indege Albino rhinos. mani twakurikiwe na Rhino zaje Albino Rhino They're huge, white, scary, and stupid. Albino Rhino izasatura z'ishyamba tangira kuvuga umuvuduko ziba zifite ziriruka zirahambaye katurebe I think I had too many margaritas. zaje zakurikiye indege kandi indege ishobora kugira hasi igera hasi yishwanye kuzira nyamaswa zirakatsindwa genda zizi ejo bundi oops What? iki I dropped the jewel. ryawe riragoye yacu iragoye I leaned over, thought I had to puke, and I didn't, and it came on my back. nyene urabona ari ukuntu mwihengetse riva mu gikapu riragwa That's the crazy part, because I know we need it. So we're in the pickle. We're in the pickle. Alex, turn around. We gotta go back. kata indege tujye gushaka iryo buye kata indege tujye gufata iryo buye Look for it. ubuye aho riguye turahabonye inyamaswa zari ziriyo sinzi ko wajya kuhaparika indege sinzi ko waparika indege There, I see it. mani dore ibuye ngiririya katurori dore ibuye ahantu riri rizengurutswe n'iki na Rhino It's like they're protecting it or something. za Rhinoceros zazengurutse gegegeye Albino ziri mu moko You gotta go get it, right, buddy? dore inyamaswa zizengurutse ibuye Maybe some scissors. mani tugomba kurangaza ziriya nyamaswa kugira ngo tukuremo ibuye sibyo aha abasa muze twabonye ifunguro zivayo zose icyarimwe ziramukurikira zikurikira inyama zitibuye yeva mu ndege afata rya buye arifata arikenyerereho mwana asubira muri kajugujugu kirakiruka turore zaje ni nyinshi kagabo zarakanjamye ziragashwanya gusa Get ready to roll us to the side. byunsunitse manuka mu ndege baje guparikana aje kunino You know what, Spencer? You were amazing. You are a killer pilot, Alex. Thanks. And you too, Spencer. You were incredible. Spencer umumotari mbega ukuntu ukora akazi kose baje gushimira Spencer You mana nawe uri umutwazi mwiza Excuse me. That is- nanjye mu nyumva ariko Excuse me. excuse me I'm the one that was a human sacrifice. umva ni njye mwatanzemo igitambo ariko njye ntabwo muri kunshimira Those rhinos. ni njye wariwe na za Rhinos njye ntabwo nshimiwe Things. bibuka ko cyariwe na za Albino Rhinos ziranye muri base shawo Things that I will never be able to erase. guseka birabona mu nteje baraseka zira muri base You guys. Full lip. bite One breath, two breaths, then repeat. ugihumeka rimwe kabiri ukongera ugatuza nawe agahumeka
rimwe kabiri ugatuza. Amuha umwuka biranga. Yarasigaranye ubuzima bumwe none buragiye. Bethany, stop. Buretse Bethany kureba ubuzima bwe nawe buri kumuvaho. Birasa nkaho uri kumuha umwe mu buzima bwawe. I'm okay with that. Ntacyo bimbwiye. I'm okay with that. Ntangira kumuha ubuzima. Jena nifite ubuzima bubiri, reka nanjye muhe bumwe. Uriya we yarasigaranye kamwe atangira kumuha ubuzima. Ni umubebi. Mana urakoze. Gusa hano nyine ni ikigabo. What are you looking at? Murareba iki? Got a situation. Hasi aho ngo hari ikibazo. Oh my god, these things are crazy! Man, ibintu byanyu ko bihangamye. Sasa ni umukobwa. Ntabwo yaramenyereka abahungu nyine bibaye ngombwa. Hey. Njye mfite ikipe nyitabira phone simubizi. Njye nayo ngira. Just film these up. Hano bari hano. I'm glad you're here. Man, ishimiye nyine ko turi hano. I have something to tell you. Ntacyo nshaka kubwira. And I want to tell you now. Kanyikubwira none. Just in case the next time that we talk, I'm no longer brave. Ahari wenda ubutaha dushobora kuzongera gura ntagifite umutima ukomeye. Hano mfite umutima ukomeye rero kangubwire mu kigaho biga uyu musore nta mutima ukomeye agira na kazanga karaho. Like I'm fully into you. Nukuri. Toka satani. Toka satani. That was I was so awesome. I've never kissed anyone. Nubwa mbere bimbayeho. That was the first time. Nubwa mbere. Oh, you have? Nanjye nubwa mbere nukuri ibintu ntago ari ibintu byacu. No twihugure. Hey. We. I don't want to see that. Cyo mwanda wanyu sinshaka kureba. Are you down here professing your love for one another? Muri hano muri mu rukundo twe turi gushaka inzira dukora mwabigusha munago muzi cyabazanye muri aho. Bavayo koko babona nago byazi cyabazanye. Abandi bari hakuri no. Bari gushaka inzira. Ibageza kuri ya statue. There it is. Hakurya. There it is. Statue barayibonye. Walking. Tugeyo statue barayibonye iri kure. Imbere yabo kumbera igisiga cyababona. Kuri fata imiriraka. Iriya niyo nzira. Dore inzira bagomba gucamo bajye kuri ya statue ntaga ishyamba ririgera inzira ni ndende. Something's about to happen. Hari kigiye kuba. Izo ngoma ni iziki? It's gonna walk in there. No. Tugiye gutambika amano ya. That's what the game wants us to do. Follow the path. Umukino uragira ngo dukurikire ino nzira. It's a trap. Ariko ni agatego. Barakurikira. When you see the elephant, nimubona inzovu, begin the climb. Mutangire mwurira ayo namagambo babonye kuri ka gace k'ikarita. Barayibuka babonye igishushanyo cy'inzovu hano. I'll go through the trees. Reka ngenge mu biti. Yeah. Mu biti ye. That must be it. That's the move. Niko tugomba gukina. This is the final level of the game. Hano bisa nkaho tugeze ku cyiciro cya nyuma cy'umukino. Buriya game zose zigira ibyiciro. Hari icyiciro cyoroshye ukirangiza ujya ku kindi cyiciro gutyo. Hano bari mu mukino. Hano barabwiye ngo nimubona inzovu mutangire mwurire. Yabonye igishushanyo cy'inzovu hano aravuga ati kadutangire twurire. Hagiye kujya mu biti. Katurore. Sora zamuka mu giti. Gace karita babonye rwo kavugaga. And you see the elephant. How does he do that? Start to climb. Strength. Arurira. Ah, gotcha. Bacanga. Makes me explode. Zamuka hejuru mu giti katurore. Kugenda kamukanze. Aramaruka. Parika muri muvezari. Apfuye. Kigwa hano. Inyuma ye ari inyamaswa yamuriye. Inyamaswa yamushwanyaguje Spencer. Inyamaswa yamuriye. Spencer. Inyamaswa imuri imeze nk'ingwe neza utwinye iki. Mushwanyaguje. You guys Panthers? Man, zira. Those are jaguars. Zira ni jaguars. Babonye za nyamaswa bita jaguars ziba zimeze nk'intara ariko nako nk'ingwe. Ariko ziba zirenze ku ngwe. Umuvuduko imishwanyaguriza mu kazi kose zigira umuvuduko wambaye cyane. Jaguar ntago ari za zindi za jaguar mujye mutega mujye hakuryo Spencer arazuka. Sigaranye ubwo buzima bumwe. Arazutse. Avayo! Spencer! Spencer! Oh my god, are you okay? Mana ngimeze neza? I think so.
niko nkeka ufite umukufe mukenyereyeho genza bite nawe nshaka tubivugeho umwana mu byibagirwe. Okay, so we need a new plan. Yeah. Sigaranye ubuzima bumwe. Totally. Spencer, Spencer, hari igitekerezo ufite? Can I speak with you for a minute? Twavugana akanya gato mwana. Now? Jewe. Nona. Baza kuganira. What's going on? Meze bite? I can't do this. Sinabikora. What are you talking about? I can't Vuga bite? do this. Ibi sinabikora. Am I kidding? I'm not some adventurer. I'm not actually brave. Spencer. Umva urebye nta mutima ukomeye nsanzwe mfite urabizi. It's not easier to be brave when you have lives to spare. Ati buriya kugira umutima ukomeye urabishobora iyo ufite ubundi buzima ariko njye nta bundi buzima. Umurisha wari wose zitegera mu muriro asohokamo. Kubije udafite mu mutwe nacyo ni ikibazo ukagenda ugakora gym ukibagirwa gukora ubwonko. Yawe yabikoze byombi. Akunino. Oh. Kugira nabone ya statue. Bere yarayibona. Ko kanya inyamaswa yaje. Inzovu. Okay. Agarara. Imbaraga zo kuba yavugana n'inyamaswa n'umwatari. Arayihagarika. It's the elephant and the mouse. What's up? Bizabiti. Mouse Finbar. Zoologist. Ndumwatari ndi zoologist. And backpack guy. Ndetse ndumwatari ndi wa musuru ugendana ibikapu. Uyageze kuri ya statue. Kuri kiriya statue bagomba kurira bagashyira iki? Bagashyira ryabuye. Barahagera bate? Katorori. Tarajya kure mwenyewe. Give me the jewel. Mereza iryo buye. Friend dies. Cyangwa inshuti yawe ipfe. Don't give it to him! Wirimuhereza. Ceceka. Stop! Kumbe umugabo afite za jagwa. Nyagasani. Take me instead, okay? Sikontorora. Zivayo. Jagwa zivayo. Give me the jewel. Mereza iyo buryo buye. Can't do that. Ntago nabikora. 5. Sawa gatanu. 4. Kane. Give me the jewel. Ntago nari guha gatatu. 2. Kabiri. Have it. Ntaryo mfite. Kanya kumbe. Yanzo vivayo. Yanzo baruaje. Mwana nibi mushaka. Uza mu bifate. Aziye kunzova yikontroye. Yohereza bwacagwa. Nzovu naga kurya. Nzovu yakoze babinaga bwacagwa. Undi muvayo. Buretse uyu baramuruma. Biyagira gutya bararinaga. Gwa hakurya. Yanagira ikigoryi. Nzovu Elephant. Begin the climb. Nubona inzovu tangire wurire. Elephant begin climb. Icyo map ivuga. And I'll get the jewel to you. Martha. Trust me. Wenyizera. Go. Ya ciao. Turori. As. Fashe moto tangira kurira. Umukobwa nazo hakuri no. Sikana kuri ryabuye. Bagisi. Barika nabi. Pilot. Yaracyari kuri moto zamuka gana kuri statue. Katurore. Ikibazo kubika yari utazi gutwara moto. Cyo ni ikibazo uri umuntu mukuru. Katurore. Kobwa vayo. Kobwa ni indwanyi. Parikano. Ibuye riri mu nzoka. Ibuye riguye mu nzoka. Umukobwa amanuka mu nzoka nyinshi. Yembaye nanasohotse. Dore inzoka. Ariko mu bihugu by'abaturanyi kare akaba ari akaboga ziriya ni inyama. Agwa muri busheri. Agwa muri busheri. Hakuri no statue ifashe ibuye. Inzoka zizamukira icyarimwe inyama. Hano ni muri busheri yisanze. Hey. Nyuma hari uwaje. Inzoka zirahindukira umugabo arazikontora zose zireba umukobwa. Turori. Game over. Kino urarangiye. Kureba hakurya iriya
hariya ntabwo ariko mbiceka. Don't think so. Turare moto yaje kuzamuka kuri cyagize itatu umusore n'umata ari kuri digi. Kandagira inzoka imwe iramuruma. Umukobwa mu ntege nke ze harimo uburozi. Umukobwa arabura. Kuko iyo ari we n'inzoka yitapfa. Cyazamuka. Turare. Umusore yazamutse. Zamuka kuri ya stati. Umukobwa arongera aturuka mu kirere. Wiko umuntu apfuye aturuka mu kirere. Umukobwa yaturutse mu kirere. Uyu nawe aracyaza. Avuye na ya moto ye katuroza. Umukobwa aturuka mu kirere. Umukobwa mu kirere. Umukobwa naryabuye. Yari yapfuye. Yara ko yakuyeyo. Umwana akora akazi. Umwana kata moto. Iri kigozi hano. Katarcyo. Uyu nawe. Oya. Bana baraza. Mwana fata pase musaza muyaza yanosho. Parikano. Umukobwa na parikarcyo wambonye se. Arisubiza muri Jumanji. Ho! Arisubizamo. Kurisubizamo. Nta cyabaye. Call out its name. Hamagarizina. Everyone! Jumanji! Bose bavugiye ngo Jumanji! Ngo ni kumukino ugenda bavuze izina Jumanji. Hari ibibaraga byahise biza. Akimara gusubizamo inosho bose baravuze ngo Jumanji. Katurere ibibaraga byaje. Bose bibageraho. Bwa buyoka birabuhuha. One party arashwanyagurika. Azanzuka zirashwanyagurika. Imbaraga ndore zirakwira kuri rya shyamba rya Jumanji. Ndetse umucyo warongeye urahagaruka. Umwijima urahahunga. Bisanze hano kandi umucyo wabaye mwinshi. Wamagara izina Jumanji. Umucyo warongeye uragaruka. Basekamo. I think we won. Ndakeka turabikoze. Ndakeka turatsinze. Bakiraho. Babonye imodoka iza. Imwe yabazanye y'umugide. Emmanuel. Well done, intrepid adventurers. You lifted the curse. Man, wamuvuma murawuzamuye kabisa. Work here is done. So sadly, this is where we part. Ati umukino murawutsinze cyabaje nuko nano tugiye gutandukanira. Mukore hano. Hano no bagiye gutandukanira. Akimusezera uyu. Ko yaramusezeye nyina caho. Subirayo. Adieu, Professor Oberon. Professor Oberon nawe reka tubasezerere. Bagiye gusubiraho bavuye. Later, dude. Urabeho mwana yabanje gusezera umubiri yari yambaye. Urabeho mwana kuko agiye gusubira mu mubiri we. Nawe asubirayo. I'll miss you the most, my Get me the hell out of here. Mwana wenza kumana behera kuri nje mwana nkura hano. Nkura hano. Rebye cya gikapu. Turori. Farewell, Ruby Roundhouse. Ruby Roundhouse nawe caho. What if we didn't go back? I like being like this. With you. Mane dusubire basi ngiye kuba umubano twari dufitanye hano tuzawukomeze. Wibuke bari bakundaniye hano muri iri shyamba. Nidusubira mu kigo ntunyihinduke. Yo. Yisanze hano. Hamwe bari n'ubundi nyine muri cya cyumba. Bose bagarutse ko bari bameze. Mani dore ryaba baryagiye bose. Yes. Yes, uyu ni ubundi wari uteye neza. Sureba subunda bafite sasa. Thank God. Yes Kristo. I missed you. Yewe nari mbakumbuye disi arabwira umubiri we. Sasa babiri nibo bari bateye neza gusa. Where's Alex? Alex ari he? Wa musore basanzeyo. Pilot ari he? Uyu yamuhaye n'ubuzima bariyo. Bethany. Bafashe inzira bava ku ishuri. Umukino bakinnye ubashe kuba wabashyira ku murongo babonye ko ibintu bitoroshye hanze hano. Babona ko ikintu cyo gufashanya ari cyiza. Bavuye bose. Urayongeye mu Rusiya sasa. Wibuke ka Spencer kamukubitiye hakurya iriye. Kagarutse nka Sfisi byemvene nyine tu. Do you think? That means maybe
kumbe kureba rwa rugo bajyaga babona bakavuga ati urugo rubamo abantu bameze nk'umusaza umeze nk'utuzuye urugo rurakeye rurasa neza bagiye kubona babona imodoka iparitse bivuze ko ibintu byahindutse hari utwana twavuye mu modoka n'akana gato kayambira wa musaza bajyaga babona umeze nk'utuzuye utavuga avuga ibigambo bibi babona n'umusore ufite akana buriya niwe Alex. kumba Alex yarakuze wibuke yari amaze imyaka 20 ku kirwa bivuze ngo ntabwo yari kugaruka hano ngagaruka ari umwana ungana nabo we yagarutse ari umuntu mukuru afite n'umwana yarababonye bano bagarutse ko bari bameze nuriya nawe yagarutse yaramaze imyaka 20 kuri kiriya kirwa. Yaje kureba abana arabazi bavanye wawa ku kirwa haniyo. Bethany. Spencer. What is Spencer? Sibyo wahise uruzingo ye. Ruby Roundhouse? Abona nakaga kobwa bose bahindutse babaye abana. That would make you Fridge. Ntabwo ni Fridge. Fridge niwe mu Rusiyo barimo. Stoked to see you. Giza kubabona. All of you. Mwese. You made it back. Yeah, I did. Wabashe kugaruka yigo. Right where I started, so 1996. And your parents and your house? Ababyeyi bawe iwanyu. All good, bro. Byose misa mwana. You're an adult now. You have a family. I do, yeah. This is Andy. Aga nakana nabyaye kitwa Andy, umugabo yaranabyaye ibintu bimeze neza byose. This is Bethany. We named her after the girl who saved my life. Ati kano karaga kobwa ubonye gakuru na kise Bethany nkitiriye umukobwa wantabaye ubuzima ari we weho. Bimeze bite? So stoked. Ati ndumva nishimye cyane. Yabasha kugaruka ari muzima nawe. Sasa barakwereka ingwino yagarutse mu kigo. Bimeze bite? Yo. Yeah. You want to go backpacking? Sasa yaje kuganira inkuru mu kigo y'icyo gihe nari indenze. But Yaje kuvuga amakuru yuko byagenze avuye. What do you think? Tekereza iki? Are you okay? Hey,